yiziwe Radio West munyafuni hamwenyewe ompurikirize wasiiba kurungi edakiika za bibiri zarabe mu rushaha mushanju ezihangwe amakuru mu runyankore rukigaha Radio West ogakwisi yahondo Betha Katukunda abeegi ba Uganda abandi nibija kutunga omugisha ogw'okuza omuri za universities hamwe n'omu matendekero ag'ebyobwegyese bw'ahaiguru batiine kuteganisibwa n'ebishare by'amatendekero narishi tuition bwanyuma y'enchwamo ya gavumenti ey'okuhangusya program ey'okushagika abeegi eya Higher Education Students Financing Scheme. Entebeekanisa egi egendereire kuheereza omugisha abeegi abatarikwebaasa omu by'esente kuza omuri za universities hamwe n'omu matendekero agandi aga Uganda bakabaasa kushoma. Okurugirira ahari Ministry ey'ebyobwegyese abeegi abandi 500 bongiirwe aha ntebeekanisa eya gavumenti ey'okuheereza abeegi looni y'okushoma omu mwaka ogu ogw'ebyobwegyese. Abeegi 248 nibo baganyiirwe omu programu egi ahabw'omwaka ogw'2024-2025 kurugira kimwe aha beegi 15 ababandize kubariirirwa. Abeegi aba nibaba baine kushoma za degree omuri za universities 27 eza gavumenti hamwe n'ez'abantu buntu biite ziine charter hamwe na za diploma omuri college za gavumenti zirikuhika 23. Habaho obutandu omu kasheshe k'erizooba aha Ruseeta aha ruguuto orwa Kampala okuza Jinja eyafeeramu omuntu omwe okurugirira ahari poliisi. Omugambirizi wa poliisi y'ebyahanguuto Michael Kananura yahamya amakuru aga arikugira ngu butandu egi yaaba erimu emotoka 4 ezaba zirimu baasi, emotoka erikutabura enkogote hamwe n'ezindi emotoka 2. Kananura nagira ngu ebyengyenda aha mwanya ogu byashanyara ahabwa butandu egi. Nagira ngu okucondooza kuriyo nikugyenda omu maisho okubaasa kumanya n'eki kyenyini ekyarugiriraho butandu egi. Okwasire ebendera ya NRM aha ntebe y'omunyeshengyero aha Bwashema North omuri Shema District, Dr. Elioda Tumwesigye nashaba abanya-Uganda okwakiira entebeekanisa za gavumenti ezeetiireho okwerinda endwara ahabw'okwenda kurwanisa okweyongyera okw'endwara ezitarikuturra. Kwabaire nagambaho na Radio West, Dr. Tumwesigye nakyoreka ngu tihaine kyanga kyona ekirikubaasa kugira entunguuka abantu abarikutuura omu kyanga ekyo baba barwire. Dr. Elioda Tumwesigye nahamisiriza ngu okutunguura obuheereza obw'ebyamagara ni bimwe aha bintu aha byarikuza kubanza kukoraho yaheza kutoranwa nk'omunyeshengyero aha Bwashema North omu karuru ka boona ak'e2026. ekikora ngo abantu bitu bagira amagara marungi nunca dokitarinda nti tare kido kikushira obuguzi bwingi cyo kwasa gukora umuntu wawe ekikushira ekikuranga kubatisa amagara g'omuntu nabo kitino kuranga amagara g'abantu bona bashira bose batuye cyasi yo kutera Dr. Murova twabasa kureba twagakwataho twayirinda indwara kandi abagira indwara baza kwa kutungo urujanjabi rwikire bagira amagara marungi. Itendekero erya Makerere University School of Economics, ekitongole ekya Economic Policy Research Center hamwe n'ekitongole ekya International Growth Center batiire omukono aha ndagaano ey'okwikirizana okubaasa kwongyera amaani omu by'okucondooza hamwe n'okushagika enchwamo omu biragiro omu Uganda barikwema ha bujulizi. Kwabaire naata omukono aha ndagaano egi omuhwezi wa Chancellor owa Makerere University Professor Barnabas Nawangwe ahamusiririze okwihayo kwa university egi omu kucondooza kwona okurakorwe ahansi y'enkwatanisa egi. Nahamusiririza ngu Makerere University niryo itendekero ryonka eririkwekimitiriza aha kugonjoora ebizibu ebingi ebirikuteganisa amahanga ga Africa obwo erikwema aha kucondooza. Dr. Sarah Sewanyana mukuru w'ekitongole kya Economic Policy Research Center ayakiire enkwatanisa egi arikugira ngu neejarana gye na puraani ensya ekitongole eki ey'emyaka 5.
omu makuru agandi abebembezi omuri Ibanda municipality nibashabwa kuguma biine emico mirungi baba bari omu bwebembezi bwabo kugira ngu eminyeto egyere kiyabeegaho. Okushaba oku nikuruka wa Johnson Kanyomozi okwasire ebendera ya NRM ahabwa meya obw'Ibanda municipality obu yaba nagambaho n'omunyamakuru witu Elizooba. Kanyomozi nagira ngu abebembezi kuza kusiga izina rirungi hamwe na n'ekitiinisa baba barugire omu bwebembezi biine kugira ekigendererwa ekishoborekere okugira emico mirungi hamwe n'okureeba ngu bayongyera amaani abantu abo barikwebembera. Nicyo kintu kikuru, nicyo kishumurizo ky'okubanza omunsi yoona ninga omuhangwa bwensi ekyo omuntu ayine okukora omwebembezi weena n'emico. Waheza kugira emico ebyasigara byona nibitandika kwekora kandi byorohe. Ekindi omwebembezi ashemereire kuba ekyokureeberaho nkonka nanka ayetwaza ati tabakuza kukubugana omu muhanda ojwire esaati zizabarire osinzire bakakubugana omu muhanda n'okwohoka n'ebintu by'abantu hati aho nooba otaaba omwebembezi. District ya Ntungamo esingire empaka z'ihanga ez'aba scout eza National Scouting Competitions nikwo kuhangura ekikopo hamwe na n'ebindi birabo bibiri. Empaka ezi zibiire aha kishaayi ekya Kazi National Camping Grounds omuri Entebbe. Empaka ezi ezatandikire aha biro 21 eby'okwezi kwa Munaana omwaka ogu zihendiire izooba rya nyamwebazyo ery'orwakana kandi zeetabirwemu aba scouts kuruga omu ihanga ryona ahi babiire nibooreka obukugu obubiine emico mirungi hamwe n'okukorera hamwe. Ntungamo niyo etooriinwe nka district esingire empaka ezi kandi ekirizeyo kugira amashomero mingi omu mpaka ezi ahi ebiireinemu amashomero 21 agazeetabiremu. District egi nabwo esingire omupiira gw'ebigyere ogw'aba scouts. Robert atuzaariirwe omurambuzi w'amashomero aha bwa Ntungamo district orikujunaanizibwa aha nshonga z'aba scouts nagira ngu ekireetiire basinga empaka ezi n'ahabw'okukwatanisa oku babiire biine ahagati y'abebembezi hamwe na tiimu ez'aba scout. Ebyo bikiri aho Adnan Rubega komishona w'aba scouts omuri Ntungamo district nagira ngu obusinguzi bwabo burugiriire aha kutendekwa oku biizire nibakora hamwe n'okuguma nibeejumbira omu mikoro y'ihanga. Ochurikize Radio West Radio Best aganigamwe ahagutwakuhira heri ihanga. President wa Tanzania Samia Suluhu Hassan atandikire kuronda akaruru izobe rya nyamwebazyo omukwetegurira akaruru ko kutorana president ow'ihanga eryo akaraterwe omukwezi kw'ikumi omwaka ogu. Samia Suluhu Hassan akazahabwa president w'ihanga rya Tanzania atatererirwe akaruru bwanyuma yo kuza mu bicere ebya John Pombe Magufuli owafiire omukwezi kwa kashatu omwaka ogw'2021. Samia Suluhu Hassan hatariyo nayesimbaho ahabwa president kubasa kutererwa akaruru omukaruru akarikwija kuterwa omukwezi kw'ikumi. Omukoro gwo kutongozaho campaign ze gubire mu rurembo orwa Dar es Salaam kandi gubire guroho abeshongozi b'amaani abacamwira abantu. Samia Suluhu Hassan agambire abahagizi be nkwine ebintu bingi ebyatandikire ebyatakamaririze nko kushaba abantu ba Tanzania okumushajika akabasa kugumizamu nayebembera ihanga ryabo arikugira ngu akiine amaani kandi naabasa. Ohurukirize amakuru aho ntugagarukira musiibe n'obusingi. Amakuru ahariganagatonyizi Radio West. Ebirango